Wis sampun kerenge kepirengan baos ide dan nyangas tepake kadiasa punika ora resnya wis malih mina kadiangan ide sang Prabu dalem waktu rengong yani inggih mapi dawuh titiang aratu yang mahersi yen pet parade kadiasa punika pikayun palungguh iratu jani niara mamu ketiang Ariantukan syarat uyak titiang nyihneyan mamuktian sanicen sujati liwang patut napi titiang napi kepulungguh ratu sanitan patut apa sami pada tahu semalih pasti ke maka sami puniki meledu yakti paritata suning sane cen ane patut sane cen sane wani ke giring sareng-sareng cih neyang paman pade bau sergep saha sanir wenten nirike ring wawengkon purine para bau dande manteri mak kesaminya dadi sagesi iwang padongot lan nure uyak diketita hantu ide sang Prabu para bau dande manteri maka sami rauhin i peredak jane mangner sareng nyaksiang napi ke patut utawi wan sane ke bawah sang hantu ide yang mahersi ya yani ngegelah mawak iwang inggih mapi dawuh titiang manjeng reng ratu yang mahersi pet parade sujati punika dewek titiang saniwang nyadia niara manyung kami semayan titiange tur maning pisadian titiange wantah je pacang nyungkemin napi
napi sanear sang palungguh iratu manja kering angan bapa yen pet parade teh yuki titiang iwang meh-meh ya diastun pacang memanjak titiang misadia Dewa Ratu Agung Eri sesampuni kepireng baos ide sang Prabu dalem watu renggong kadi asapunika permangkin mekenyem ide yang makersi hengan sang Prabu napi awanan kadira segar jitu pikayun ide yang makersi duani ngedon mina kadi kawin tenan ide sang Prabu kadi asapunika sami Dewa Ratu Agung megerudugan make sami rauh ini peretak jana taler nyarengin ingian punika manden sida nyih neyang muktiang napi sayuwaktianipun sane wenten ring sumure